Dina xanım, minnətdarlığımızı bildiririk. Labai dėkojame Dinai ir norėčiau tikrai paminėti, kad Dina yra ne tik Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro Radina solistė, bet ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistė. Taigi rytoj 2 valandą vyks jos jubiliejinis koncertas koncertų salėje. O toliau mes norime pakviesti atvykusią iš pat Kauno Farida Hanum su şokiu Sarı Gelin. İndi səslərdik Kauno şəhərindən gələn qonağımız Fərida xanımı dəvət elək. Bizim qədimi rəqsimiz Sarı Gəlin. Yalnız bizim rəqsimiz Sarı Gəlin. Bravo! Dėkojame labai Farida Hanum. Farida xanım, minnətdarlığımızı bildiririk. Ne paskutinį kartą ją matom, tikrai dar jinai ateis į sceną. O sekančią muzikinę dovaną taip pat paruošė muzikos mokytojas Viačeslavas Tarasovas su savo şeima. Prašom ant scenos. İndi isə həmişə bizimlə birlikdə olan Tarasov ailəsi bugün bizim bayramımıza gəliblər. Biz üçün hədiyyə tövsiyə eləmək istəyirlər. Qarşılayın.